Kusunod kay Sakaw, Pwuhng lukayang wipakon and Pohnpei nan. Sabul matay uya kupur koson ti kayu and 11 Legislature wood. Ranwat nialam, February riyaw, parang kauna riyakit riyasak tayo. O ranwat uya ran kariyasak wanawan, uya kupur koson ti kayu wood. Dahil kakatla mo tayo, liman pagkatayan kata, o men pagkuwan para net dan kakulian tayo tiyo lolo. Kanan kami speaker, kumagatin lolo hoy bang patrongan kabakap sansal. Yet kit sabal marwali apekan me partiran sukset. Tiang kia tungal sekaran kapeng, pege ran kap kai pepen dosa. आपने मेल पुकार लिख में पेनीर कटन लिखी यों कटन पागी यों है पेनीरन कटन कलांगन और कट कितों की सबल मार नहीं सरावे गनन कावैत पेन कमराइन एक की तो कावैत किट नाटुंगा लुया लमला मन रानवट कुपुर मैन पैता कायते नाटुंगा इपर्तियो सकरेर रन कटन निलमेता इंगर partiyo sakaratan amen ilang kabayanir o at mga santo sa kamay Jesus Christ. Amen. Kailangan din senator ko o kailangan din senator net huwag lolo. Sansal me lolo niya yun o teka katla mo huwag baan po na sa chief clerk kung roll call. Senator Abraham. Amen. Senator Kikwabis Jr. Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Amen. Senator Sensei A.F. Carr, Amen. Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Amen. Senator Stevie Gay Edwin, Amen. Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Sin Latorre, Senator Denny L. Laben, Senator Edgar W. Licanet, Amen. Senator Tendi Tesua Lui, Amen. Senator Benjamin H. Ludwig, Amen. Senator Makari Miguel, Senator Earlyn S. Movic, Senator Sheldon G. Nett, Yet Amen. Senator Norbert A. Perez, Amen. Senator Dionisio E. Simon, Amen. Senator Mitro I. Simina, Amen. Senator Francisco Simram, Amen. 9 Mr. Speaker. Hey. Quorum, Mr. Speaker. Langan Chief Clerk, essential magtayad sa malman ko quorum, hamon na tayo bang katla, record and reflect Senator Artui, Senator Loyola, o Senator Abis Jr., excuse sang, buya ko po rin rangot. Pwede tayo sa malman ko quorum, magproya po yung kakulian tayo tiyo, buya sa malman tayo sa karatan, Pwuhng o langata sa malman tayo, buya ko po rin rangot. Nalal sa karon music o kabinglap ang kupuran. Adilap sa karon wailap ang kupuran. Kalap ako, Pwuhng iso ko sa pulmarlikan ko, nanalang ko, nanganiye ko. Autoro rong nabalap kaiti, karos nan balian tiyak, momotso government, national, state, o local government. Pwuhng kapinaan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph Karyawan Kabila, Honorable Francisco Yowanis. Pwuhng siyong kabung labalap, Honorable Nelson Joseph, o yang amu siyong kabung kan koros. Masaksit, Pwuhng Vice Speaker Michael, Floor Leader Hapram, o Honorable Senator kan koros. Ilman Pwuhng lang sa umuro, o loiso, soriso, so masakan, o labalap kan koros. Masaksit, Malal labalaban government tiya ko momotso nan chamberwood o Pohnpei alamas koros pon kalapwood o pon taga-paypay kan o nan way kan maslikan Pohnpei
rakat oimen pegik trai korosin patreng uya kupur kosan di kayuwat trai lengka katla mo trai laiban pona se floor leader apram Kalangan kami man, Mr. Speaker, kami kupura po itungal sakratan kaping wow, okay po niyan kak patsayang sabon ba mo yung tungal na paytay tier, walian tier mamut kasambalwat. Wasaksi di tungal wan kan kami, wan ke Vice Speaker, wan ke kampakapayan na ropal Senator kan korus. Ibil tungalan po wow ang rail kan may patsayang jail nan kalari. Itungal sekarang kaping ran maun payang maung men Pohnpei korus melil ran kan me yang kecil nan men kapesekan main speaker kom kubura monai ban pacola o uyata kamagid ay men pacon pagita ban pragan challenge kak kasamo amen mana kapun way kasambal ye Mr. Stewart Penyas me kaping konot kisang spaw nan markin wen matelem duwan set so nalang ukjal kat kiyang ulo pun Lawan floor leader pergi pona sa masansyal o Mr. Penyas kalangan ng kupromi Mr. Penyas pergi ang kakyang patreng legislature nan uya kupurun rangot major point of privilege masuk try mample pona sa floor leader speaker nuwa men pacuan sekar ketiang rangot so pergi apel ben sama jail channel enggak kapandala hewan semua Nasan salamau kemagut sabul matay floor leader Thailand kapantela sabul matay watawato walaltan journal pergi mia utupan kemaguto sabul matay journal kapantalar kamu floor leader speaker iman pacuan yata kemaguto pergi mood kesempat and suspend order of business Ujal curu ketiak balik nampai isu nampai walu nanti. Nasan salamau kemagut sang sabul matay floor leader Thailand curu ketiak nampai isu walu o pergi mia karyaman promotional try kat kerja po nampai isu walu ye yanson kat kilong kamumatan ko senat kan the resolution kan Vice Speaker Michael Senator Carl Senator kan koros mawar aktail katla motail ubi bantona sa floor leader Speaker kalangan jual sekarang wau sapal ban promo yo honorable members Speaker ban beliau yata kemaguto pergi memuat dan suspend order of business corok dia paling nampai isak silu mayai unfinished business Nasan salamau kemagut mamia sang sabul matay floor leader o pergi mia utupan kemaguto dahil kati o nambay isak silu yay unfinished business dahil katiya ko nambay isak silu yay unfinished business o iban po na sa chief clerk Coming into report number 0 Real Line Riyasak Pwuhng mepit Governor Communication number 0 Pwuhng Line Riyasak Pwuhng sang Salmigam Tin Health Nasansal report word pan report long sang committee in Russell Mau karote pan pona sa chairman in Russell Mau chairman net Kalanan kami speaker Monay ban patro ay tungal sakar misikilang kay puniban kupranan nilap kauno court patreng kami ang ninsagaran kay puni awalap me patroyer nilang nan wasan wilala me tungal sakaran wan kan kami mang speaker Vice Speaker floor leader honorable senators kan Pohnpei met ay tungal wan kilukin lang so nan pay yang amoy alusokan nan sauren yang amoy sirisokan o trail korusian apni melil rail kome patunan kalori yang agi Israel kos nan kala lulungin kala len pi sarawian Pohnpei me pepeyan men kapesekan pon yang patreng won kiyo kasambalgi sapal marail bulia pekan onan puinin ko kusanet kisak apne melel tiapanen ranwat ne wai bam patron pa
Vice Chairman, honorable members kan and committee and Roson Mao. Patrungan wiyata kamagit. Puwe kemasan pe o sangkan menegiran rantre man patrungan wiyata kamagit trailer. Sabulman kita senting kami telepon nampe epuki number seroriau lepenia resak payo. Communication number. Chancellor Mao, kamagit sang Chairman and Roson Mao, Thailand Katiang, nan maasa na standing committee report number seroriau lepenia resak payo. Pagi kami utupan kamagito, iban entertain kamagito, koros mautung kamagito, masa ni Pwuhng, masa ni show, kamagit perita, tay kat nan maasa na report, kami Chairman and Roson Mao, Chairman net. Nan sapul material we alam ni alam week menegiro. Ipatrawan pa kita sapul mau committee and Roson Mao report nempe mesan saler. Bagan kapantalau puegi amen senator nan sapulman ki tungalan ki anso mau and pain uya sapul me tungal kotor report mi patrawan sakar kitaro. Eri rule ruwasa warisag payo. Haong ay tungal watawat si pelela rawarisag payo lelator anot. Imakara tamay Mr. Speaker man patrawan ni wow yata kamagit trailer sapulman kita report ng best sero riau lepenial resak payo pagkariaman Chalar, Masan report. Magubro important si Senator Movic, muna ipan entertain motion mamiya. Kamu Senator Movic. Kalangan Mr. Speaker, muna iban yang pato hai tunggal saratan kay buni wawan tatong tama kamsi yang kier wan kan kamu Speaker Vice Floor o Honorable Senator kan Korusya o Israel kan bagi tatong Israel ng kalaranan mo. I kalalabak yung memen kalalabak ren committee na niya question what raise on nominee. I kamelele me song koros in order a qualification o kakantatok niya. Tami pueki ay wat-watak report wasakis na patrawan me. Committee inquired as to whether nominee could bring back Dr. Pohnpei and Dr. Pahrek. Ari ikamelele me nominee sabungkin committee me insenera. Tami ramen uya. Biko yuko sambal ko po ikamelele me matok buka settlement puralan mo uni imen osama committee pe itong keren nominee ma niya working arrangement yoga kuya unang pungon iray CHC te private doctor kan marakak support na mo uni ong isapis narayan ko. Basta na ren purala tatok na mo uni aran kak sawas niya so ong aray palian professional expertise ong na mo uni. Ariay imen peitong kita mamiya po ong rachikan yang utong melel. Kalangan Pagkakasalan na palalabag yung mo, Chairman, the Vice, the Member, Kak Sawas, Chairman Net. Ibang mo, kaluan mo nawar, Vice Chairman o Israel kanan, patrang ya, maitungal kawawa oralap, sudah nita. Irawat awiyairan kapunot ong committee, sang committee, puye kita ma uya rayo. Area tungal pasapang ong kalalabak makayu. Ya tuan doctor kan me doctor आपने मेलल में Pohnpei kan me solat tatag manwani puye kara pe me isirman patrawan sakar kita. Maka kabreraila o ira kriau na ni orlap
Mapan kakan Pwuhng talk ten Pohnpei kan me patpato CHC te wasatrekan harapan kakan sawas. Riet pasabang me patrongan wiya namin me mapan kamanaman. Pasapagian kawawa rana pas patrongan hangin me ban liya sos mapan wiya me sayang kamanaman apan. Up me patrongan if mapan kamanaman. Apan kagan kabrela talk to me tiksang o Israel me Pohnpei kay talk to kay me yang patagi yang mereka puralau yang sawas men puralau bil yang sawas insist on terms and conditions me Israel pan kasalayang hari iwan ay tungal kakan sapang medpuyegi sudah bilmen sapang kalalabag wasang kamiti lau ete me apan ab ninduan ay patrongan sa Kadkadaur ay patrongan Lukaya Vice Chairman Saulang Senator Simon o Israel kan tuan kamiti kumail chime in o so sayeta kalangan na speaker Umawasan Chairman Ned Miyada Masinaban report. Masular ay ban po na sa kamagit mamiyayar dahil ruchungiti Masinaban report. Koros Pwuhng kamagito masaniyay Pwuhng masaniso kamagut pa ita dahil ruchungitiyar Masinaban standing committee report number 0 na piniyari sa tayo. Koros Pwuhng tayo sa bulman kita standing committee report number 0 na piniyari sa tayo isang committee ng Rason Mau masaniyay Pwuhng masaniso kamagut pa ita. Point of information, my speaker. Kami Senator Carl Kalangan, my speaker, muna ibahan patunayan ka pilipat yang sabul mamui maasen sakaran kay po ni kapungawa mapatuyan nilang itong alwalapan ko puro mo pati ang kamuwawan ki Vice Speaker, Floor Leader o Honorable Senator Kadkadaur ipilman pati ang kasam memiyaya rong mga naka-one way mapatiyang kajay Mr. Penias the luwan in set sa unalang matalaning iman padungan ka kaway itong totoo kasambuan magdahil after katsang lola o table pan sa pali o katyang nanwiyapan totoo wag report inanan kasilal dahil sa bulman kita report. Sudah sa mga wiyapan tatak yu, pagkaya dahil sa bulman kita report, and we are kawait pa namin ni Manet, magdahil utong atar, and kakuya, pagkakas ang balwat. Jaga Kamal ma speaker. Dahil Kamal Minister Toriao, pagpagan Kamal. Dahil Kamal Mayor
Sa baler, nan sa bulmatail, uyakupur, o katail, kat pat unfinished business. Masalar, unfinished business, ay ban po na sa floor leader. Speaker ay cuman siguro ng usapan. Iman siguro mo kesempal o pagkak challenge suspend order of business. Sorok tiya pali ng basic wano may nomination. Riyaman. At saan salamat kumagut memiyayar sang sa bulmatail floor leader, kailan tolok yung ng basic wano, yung nomination, o pwede miya utspen kamaguto, tayo katkatiyal po ng basic wano. O iban po na si Chief Clerk. Recommendations per Standing Committee Report number 0 Real Line Reisa Payo Mapit. Isitan Mr. Fernie S. Furman, Director of Department of Health Services. Komoy, Chairman Ned, Kailangan kamu speaker. Itungol sa karatan wawan patpatote. O kam kuburaya buyan patolang nan irawat. Ni wawan patowan wiyata kamagit kitailen kadlanan wiyapen kamanaman te so kamanaman and sabulman kabina nomination of Mr. Fernie Shaniper Perman ang director and kamban Rosan Mao. Pagkakariyaman. at saan salamat kumagut memiya sang Chairman Ned, kailan kadla, o kamanata recommendation may saan sang Committee in Health, o Mr. Perman, the Fernie Perman. At saan magkamaguto miya kariyaman pe, karo taktaban kadla o choose, o taktaban kumal, miniteo, tariyaw, pagtrail karo sa bulman ki ansyo mao ni choose, o iman pagi mo na tayo bang kumal, Israel ko ang paspel siyang tarobuan o choose kan. Dahil kumal, miniteo, tariyaw.
Ted sa pahalir o nan sabal matayal Uya Kubur o chansal Uya Ben usus tatatok matoke nominee Mr. Fernie S. Furman when Uya Director and Department of Health and Services. Chansal mausus so tuaw o Asia Keo A. Met mawag tayo Chota Kamanala, Mr. Fernie Furman, ong Director in Health Services. Speaker, Pamoy, Senator Perez. kailangan Mr. Speaker, muna iban patroy man pacang komoy dan sabon mo sa karatan kay po niyo wa matiyang I don't want van kubrong vice floor we honorable members chorus berkabatayang railgun mayang trail dan gallery sansal imlan sa motai tok ranwood dan sa motai rule ong naminikan bertrail option kamanala trail kamanala and got me a chance padroyang nominiyo ban wait long doon ruler was when badon agma miyam chori jarki sab model susun ranwat I don't marol was miye chance pan ko yang olo I bangka reconsider o proyang ususki kalam Mr. Speaker Kailangan trial chancel mag-trial kat po ng basic kuno kung trial apaliala irawat ay ban po na sa floor leader. Kailangan Speaker kasabali jual siguro no Speaker man pajuan wata kamaguto pagkakalan katiyang pan miscellaneous business. Chancel ang mga kamagot sang sa mga floor leader trial and control of ng basic issue yay miscellaneous business tay rotoro. Speaker, Trial katiyang po ng basic issue. Speaker, Kamu floor leader Abram. kailangan na gamguguroy ban men pagitak chailan kasamo na pilamen ul kasambal miyang batyang chailan kalari misang ranot yay tikan Michael Tano men pagitak chailan kaskiyang eupa. Kailangan floor leader bagi yang po na siya tikan Tano o kailangan ng kupurang matikan mukak yang patriyang uyak kupurang ranot. Major point of privilege, kamu Senator Simna. Kailangan Speaker, iran suatu point of privilege, iro turur minggan patuan. Dari Katlang mo umuwi. kailangan muna iban patuan, ay tuan iro turur. Kayo kapeng kiyang sematray linilap, pagi kupur mau kupur kailangan, naman kutrain kak tuwalan kita sa bulman kiya singakan mau len menjangan rangut ay tuwal sa tanwa wangga pun patreng sa bulmumi magum triyang tiyer o wasakan mawawan anan to kapro to wasaksip o gung komi vice floor leader ay tuwal concern a bit pak riyaw de pak silu niya sto chake tam truck Raikun musik tip show utila lel talgur. Hari pakriyaw de paksilu repang pesang nanyal. Kauti traffic. Hari min bagawan chay rawat wa evil shote safe. Wong jangan chen warin dan sabukan amele laramas. Hari min appoint appoint Committee में बैंक का appropriate अंगा को look into condition in stoja का stoja China tam truck rakawela shalilion bali sokaso limuyo luman option way mau to bosuta ramas medina ni togi itu patrowan magmay nasani de mangi condition in stoja ka ya tang punalin way ini nang kabar Pakriya udang antala alam tolono, stosa ka udang at tang pisang traffic ko kauti traffic. Dari imong kasalita iro what safety na ramas magkasambal.
Betemet meteweto puitan Pwuhng meraman apaliap out chuto maong yeyas en maurun arama samelen Israel kan mo kausin talikur sekar tolon ni ajo wali rotoron mat speaker ina ya motion kena point appropriate committee look into matter Kariaman. Speaker, kalangan Senator Simina. Essential magkamagatiyo mo o miya kariaman pan kamagito. Karetay pan po na siya. Koros mo utong kamagito. Masa ni Yay. Pwuhng, masa ni Show. Kamagit po ita. Masa na ba? Speaker, tayo. Essential oranis stosa ako. Kampi na bahan pagkakyo. Public works the chayan ko makamanasan. Doktor ka essential oranis. Yang pito kayo. speaker Kalangan pa speaker. Kaya naman kasampaliyo mo. Kamu, Chairman Simina. Kamu kagsabang. so siya essential made in China so siya usik tipsyo waran para usik tila ni embassy ni nan China embassy Hari essential yang mesti siya made in China Hari isu tu patrowan ten waranis awi patrowan me Israel ko me apa li tu ako non China local ka bil tu kan rai itu patrowan kantisis tu siya o sangon kapal kan merawia tayar bonalin way ten waranis isu tu kan saya isu concerning safety traffic ni patrowan kalangan Speaker, kamu pa speaker. Kalangan speaker ay tungal ka po ng kampakatay Senator Simina. Ikapong ko. Intungin China, Japan, Korea, kan Koreang mume ay ikapong ko mo. Utang pong kapong mo mo China. Abol ba na ano yaw. Kalangan man speaker. Miyento masa na benire, masansalasang. Masulara iban po na siya kamagot siyang Chairman Latore, at Senator Latore, Chairman Rutung ito, masa na po. Koros mo itong kamagot masa ni Yay, Pwuhng, masa ni Show, kamagot po itar, olituan, pagpagmamiya, and assign na ang appropriate committee, ikamela lang ang committee in PWTC, makayon appropriate po na pali, public transportation. O imepan huyawi, pagpagwo, and Patulang Committee and PWTC. Yet, kami Senator Simon, Senator Simon kawatan din lima. Alangan kupromi maing speaker mo na ipan pato imen patuan pagi kami yang katin mo itong ay tuhat sa karatan kipuni wawang kakutrong mekan makamtiyang gear William tell you strong here mention Ranwood the billman mountain common speaker vice speaker floor leader member chorus and legislature kayo speaker mon ay pampatuyang na itungal iraturur ay billman patrong masan kanan mention Ranwood o pagi katuwawat talent katin phone langi Kadkadaur Tigan o Assistant Secretary Department of Health Social Affairs Mr. Penyas Lepatong Terawat o bil mempumpikan na yang Kadkadaur ng Kalario Kadkadaur Rail Mayaw Lapalap Kalangan Senator Simon, point of privilege by Dr. Tigan o Assistant Secretary Mr. Penyas. Kalangan ng polo ko. Kamu kalangan speaker nan iraturur ang sawat imen patuan ta ay patuan pakilay tunggal signature ang report and committee or recommendation committee pagi kami lele chairman o tuang committee sung wanat ka koros and pagi speaker tato kasumpalwat imen pagmangi remember kan kami lele metatagan committee straight night straight tarwit de ira tikitin koros me
kating kubur gisang kakitalong nan malwat atungol rop senantuyang nang koin korosong kak Pahrek o atungol kawit recommendation passion dasang irokan me sepatuan kanay pena imen pagmakren chairman in chain ko na sapulma irokan me cutting kawe me sudah sesel na report have committee song and summarize or sum up tame meaningful kakuya mengkawin kuburkan have ikin naman tatok tuwa tamet siyang tatok tuwa met kecil mangi me kin niya makin pugi niya makin chuto have imen patuan tame ay tunggal kaping imen patuan ay tunggal kaping pang kuburakan pagi kubur mal mesensel suatu kubur yo mesapung kubur koros kasumpat ay imen patuan pagi walian di chairman from committee pagi namiya aisaw mal katin Pwuhng talk reporting committee o Pwuhng tawlalema ye so mekot pangkak iroyon me suatu mumensensel pang kubur memperman so patpatunan lain yo absto sensel pekensel imen pagi aman member Pwuhng tawlal report wat pag kita tawat speaker ikasampal ko pa trapin pay magtay ko tuwian ang malwat kita ikan makinyam pay siyain pay sir monawar inanong kasampal is makin patwala pay aramas kilail man makin pay trapin sir or trapin sir ng kasampal instrument kawewa me trapin sir me legislature katin pay kinan pawat puptanan malwat asyuta lelda lagi karada nuwawi men patuan sakar kita ay tunggal kaping pagi paitan tatok oi kamelele me nintuan chairman jengko kating kawewa me mumiyata eu market dan miya eu irai teka kerjang lale or me apa isra mau nukurakan akmal kating taulale mainele wik tawat the wikin murid ak teka Pwuhng talk tamak teka kating kapsa te tapi ataranat kalangan ng komo speaker o member kan buagi ay so mau mitunggal yang gitu kita kacalita ay tunggal papam o totokan committee mesensel di rangot kalangan ng komo Kailangan ng kasulasan Senator Simon at magpupuruin po na si mga Senator Licanet. Speaker kalangan ng komi mohon makarasay dengan sekretarian wow pateng sekretarian wow mesensel mesang rangot Mungkin kami speaker, vice, floor leader, honorable members, o yang akirakan patang saya ranwat, o irain men pemberikan PBN radio kan di social media. Iramay pan sa karagitan siwad Mr. Speaker. Kamelele ngay kamele istrit me pitata sa pilmatay na person diyan totokan legislature. Moe imen pagi mayroon ko proya. Mayroon na experience niya wila penaramas yan nane kasali. Met pitata sa pilmatay person diyan totokan. Mele karong kan. Scheduling and karong kan. Pagtoto ikin leleton an campus put ikiarata na iyo karong wiya bisu te pakai den sansan ikamail isu te patuan makumait din loyang sangan irowe api kasampal mele ikasampal gimel imen pekita ni wow coordination and totongkan kosontian schedule song kan anane kami pan patuan kosoneti ma bita karesen wawegi kami tayo sedekah totongki niya ni tayo IT yang kak totongki paperless karesen wawegi mon rane mon meeting pang wiyawi session pang wiyawi ilelong songan kapal wet imay kasape kita irawet isa te patuan kumay ko pray imay songan kalangan kami speaker
Kami, Vice Speaker, ako bubura, Vice President, Senator Edmond. Kailangan Speaker, Director, Biba Batuan na. Yung Chair Batuan tam yung mga nakapag-management na pipapatyan tayo ng chamber o ipilmin tayo ng kasama Mr. Agustin Lutro Kiyaw Lapulapot. Kailangan Senator Speaker, Vice Speaker. Speaker, may kulit ka. Na, kami sabi ko mga Vice. Kami, Senator Edmond. Ay, Director, may Speaker, mapit. So, yung Sirata pun kapintaran na gorilla pinta 7. Subot rungan natin miyaya magwalagi siya ngayon kan ng subot. Sanger wigriyaw laltor ayo. Report wiyawiyang niya lalang yan na ayil kawala wasakset. Ayil ininin kopi pa siya ngayon ng wasakset. Napahan ka ito kawala rarakan. O wasakset na suya pipiya o larga niya. Iye wasama kayong kanyang kanang kitumahang tutoong ng kapintaran. Ipil ka perpen apawat mga pantutuda. Namahamkan ba nung kamata kapit sa kanakan ko sang isyo. Tulay kan kung kulitiyo ba ang patungan ng market na kila paano ka palang child armation kung nakinpuenta mahamkan sang na market. Dari minya kita motion yung pamungan ka kitiyata po project come to Pwuhng kak tula hotel. Iapen apawat Pwuhng kak kabuti to pesamin ayil na buyawi o sa Korea mesa. Sang salamat kamakit sang Senator Edmond. Pero kasampal masansal sangat mon. Pagiyamiya karyaman pan kamakito ay bahan entertain. Koros mautong kamakito masani ay Pwuhng masani show kamagot pa ita. Miya maasin pa. Miya maasin pa ni Robo. Motion close. Sang salamat magkamagot mo. Thailand rutungiti ar maasin pa. Masular maasin pa ay bahan rutungiti kamagot mamiyayers. Thailand rutungiti ar maasin pa ni Robo. O sansal magkamagot masansal asang Senator Edmond irakasambal yung mo o ibang patungan ang Melel Committee in Health o Committee in PWTC and kata irakasambal. Kami Senator Carl and privilege mo. Kailangan mga Speaker, kaysa bali sa karanwawa, muna ibang patungan na itong aliratoror and kak may yang floor leader and we are sabol me privilege may pagbigay men pagyan kaprotong Kailangan Senator Carl yield floor ang floor leader apram kami Kalangan lugo, kalangan speaker. Itual siguro nga sa bal. Mayroon si speaker. Sansal memya men manakap pajang jail nan kalari men pajang kapyasya. Yay itual yay Mr. Jerome Silvanus. We manakap minute yang babali sa ma-child campaign education. Unan way ime kuya sport chairman and when madal name women pagitak chairman kasamo kayo Kailangan floor leader for recognition metok Mr. Silvanus bagong card. Kailangan ng kupro umiyang pati ang legislature nan uyak program. Masalah point of privilege ay bahan po na si Senator Carr. Kailangan mga Speaker, ikasapali sa karanwaw, ibilpatihan kupurakan no kasamo Mr. Silvanus nan sa mataluya kupur and mensang nanganmot. Cungaliratoror kumkatin kupura pan meriaw ariman siya pakita ira kasampal me katayakat kadlala melel way kadlala declaration of emergency yun magkamanala pitata apulan pil kawit niya sang Israel Senator kan melel mepit
tekan leki tetekan en Pohnpei patro palipa apalin pil mamia sansal eupanen totok kesempal yung miyanan pungan government in Pohnpei state or government in FSM mapit magmagatin soap sansal soap kan chorus mapapali tekan en FSM mabukaki the national government mabukaki nan wewe benawat wewe wapkan melelong Pohnpei ewiya wapin Pohnpei ayo benayu miya me niaso me sombukat pan pei nuwap President bantu ada sop cekan makan pai ni size and we pei nuwap niaso me Pohnpei panana ne sombukat dan maket pergi anang kalwaru sombukat pan maket nan aiso me mumut kesempal wad kaci supplement kabina declaration of emergency essential report you me senator lekanet Kadkadaur pan kupurami Pwuhng kate depan kapal me wain kapangamarangi sopai abil sansal sang senator Ludwig wain nukwaro bil sopai kapal wad nan wad sompukat mesel sang Pohnpei waran patuan la sawas ang tekan wait kanan FSM absolutely yang lagi ananin Pohnpei mesansal sa Pwuhng nukuwaru o kabangamarangi irawa di kasampal ki pagit tupsukan mapadota ponso melel pilo tank mawisik ponso pukat napali ananin riatail kan and state in chuk o yap padosan Pohnpei sansal maniaso meso pukat kin magid ragencang sibele takin kakpilpei antiway sa Pwuhng o totolula kanan ruk irawat dikasampal ki pwede ele miya sawutaran tatok ite sudah patuan ma sawutaro sabal matail sabal man kapina tewiya sawutaran kasantin tatokin Israel kan may apapali kitail na national government ari ikamelele merawat konengan sansal Wamayai sompukat pada Pohnpei ban mesel pue napali ananin tekan ananin riatail kan melel wain ruk oyap agdailen bil piti-pitian o bilyang aude ke sompukat anan sabul matai laramas magdai ulu-ulian kogo santon tekepukat amelel nan sama naso kasambal tua temet magdai kat nan declaration of emergency ele irawat ente uya irayum option speaker the speaker banana na assign yang committee yu apon uya iran kupu-kupura pergi ikamelele me eu mele takapal wat sote tok penen nan pungacail oral kan mahuli yang kecai nan kongres aren uang kongres agdai nage agis kai pene kupuracail ong pukuan papa magcail pagi
men Pohnpei. Pwuhng cara mas magdai wul-wulian, marabil wul-wulian FSM. Ari wan kang chorus agtelen kak kamawiyala eupenen tatau me konengan ni apmelen nanaso karwaru metua cemet. Iye tungal irakayu met my speaker. Tungal irakariyaw nintuan uyala tuun sabol mamail committee in finance ay kameleleme committee kan o member kan chorus pwede pukaw kasambuan magday sabol man ki ang kasanapen chechen way chechen kan makin patroto nintuan tax nintuan revenue share and morning light o compact imen KPS pan kupurakan ranwat me nintuan apple pen morning compact we have proposed nan tatawagan Congress in Amerika nan week chayo resolution yu makamanamanla sa patatong FSM million issue on operation che million limau pateng apa saya kita tong kecil sang operation FSM apa pali compact tame million limau bangkak tatakan dari nan kanene 10 million isu samawat ente te bangku purakan me Pohnpei sabun man ke million riau point riau ente te me wan monwat en kak apali ananin patetin Pohnpei me uya magmagit sangran me resolution na kamanaman la chan waluri sa kwalu lel ni mas walu ipadawan met buat kecil o contoh tangkan dan tungalan ki sabun man ko kapalapor memiyat dan tatok mepana papali kosutan puinen tatok contoh tatok o kosutan ananin office memiyayar nintuan kamanaman lan kosanet me apa-apali kecil ranwat ay tungal iratoror mabukat and we are iran KPS kalangan my speaker Laran kumrumi Senator Carl Kasalar san Senator Carl ang mag-provide po na sa mga Vice Speaker kalangan speaker ay tungal sa karangwaw sa palpan kumrumi on the floor open pelik sa pal ay tungal rang mau sa palen kapung payo mau on chorus na supaya ia malambot man siyang rangot o iralakan mapapayan man kapasakan man speaker ibaruan kami lalama nan pakoton yan tatakot usanan ti sambaro uyaban kamakitin pay sangkan makit na bukatagalanan CPA pan kakapaliray kung tatangkan na patrapan kusin natakan makasan nito uyapan poy makakali kasautaw area poy bisa pala material pali man Mr. Speaker ni atel kamakamakit-makitin kawata kusunet o sangkan agrelenggak kintabiyata pol o kainin at tuksaon tatangkan sa pala material manual of administration sampat toto kay batuan ma tuksawot wonon wana batak sakalang uyawon ang buruang taulal ma position kan mabatbatulale korusya ko naman patpatutalale te mapan ko nung out-outar te yawasa irokan mananuktak o weapon level and poy kan maparak yung tama tuntutong kan patuwanan sawat sang nan personal actions kan pweki present to kasutan poy mabina और बंदे करारे में स्पीकर पंजा पटक सपाली रो उपगेट दिए पोकान करोस्ते प्रोंग अपलियाता
manual of administration wo. Aiman berawan sakare kamu yang memuat pakai. Manual of administration and legislature. Kau tahu orang laro dia tetok, patut terlihat rangut pengkai wau dia pan tetok, militron tetok, opal panson tetok kan. Imanu yang ke kamu yang kubra o kakasain, kamtin cayan ko and truck o report kita nan session ngot. Pengkak itawen dia pan makmakitin moni o ananakan legislature wat anane only tron tetok o opal tanson tetok. Dia kamu ketiru. Kalangan Vice Speaker, Chancellor lang mau kamagat sang Vice Speaker, no Pwuhng ki ira ta kamagat mamiye wagi sabal matayan manual of administration in warailar o konang Pahrek mi. Wagi amiye kareman pen kamaguto ay panpon sa koros mo tung kamaguto masaniye. Uwa masaniso kamagut pa ita masanipe. Masutay pan tutunguti masanaben irawo o try lu suskila koros mautung kamaguto masani uang masani show kamagut paitar o tama sang salasang Vice Speaker o truth pon Legislature manual of administration magtay tungalan ki kasabulman ki na signen kamitian chayan ko borante o kamao yala pasakan koros makoner melel o kaproto nan momotwat nan regular session wat Mia Director kamu Senator at Ward Honor privilege Speaker kalangan promi Speaker Ria Pwuhng tagbang promi ay chingol sakaran wow kay po niyang kakpachang sapol mumi matchangar ay chingol wow bang promi Speaker on the vice floor o honorable members kan ngakiregan mayang pachang yakupuran ran Speaker Ria Pwuhng meron po na sa Kadkadaur Vice Speaker in Colonial Town Council Honorable Kadkadaur o bilamen all tete sang pambacawan sa kolonya kanti ponti bilamen pinakap pilpacho sang kolonya Charity Edward chay kachkiyang rema ay ulo-ulo kalangan Speaker kalangan Senator at Ward public recognition batok Vice Speaker and Colonial Town Council Honorable Shaniper o Miss Edward o Mr. Ponti kalangan ko prama lang may kakiyang pateng uya ko pron rangot major point of privilege Director kamu Senator Simram sorry kalangan kamu Speaker Monay bang patro edungol sagaratan kay pwede wow bang pwede sa matay court bel yang pateng sa pulmumi sagaratan kay pwede wow bela pwede tayar nilang kapureto nan chamber watch one kukong Speaker Vice Floor Honorable Member kan Koros Oiralakan mayang patang tay ranwat Speaker itu ada iratoror lepit irail agan kaitan utan cowo melalin citizen na FSM amma wiya patpato dan Pohnpei ari irail buko pilihan contribution way the way in Pohnpei ay aplikasyon palkin rai waki someone privilege kan nagtayin benefesam kanaletia irai sutayang kan kak waki irai citizen nagiswasa Speaker kami song-song kasaleta ang suwat lalito ang suwat Dia relakan me song-song ranyang apply ang citizenship benefesam. Apa yang tuan kasanti
that procedure, the process manana we own, aina ramen factore time, sudah batuan ma anana saya ng committee, te speaker kami angkak intimida eu, te dia document eu mereka support arai pan batuan long arai pagpakong FSM orang wiala citizen. Ai memang wiyaki motion, floor motion, speaker. Kalangan ng kami. Bagi Parliament. Macam selama kamu bincang Senator Simram, harus mau dong kamu gitu macam ni. Macam ni so kamu gitu kita macam ni. Speaker, Ni macam ni benar point of information. kamu Senator Pahrek. Women. Women ada itu ya kita kuburan poluk. Ma tanagoskan men Pohnpei entitled yang agil extend yang railkan men tu ya men Pohnpei. Ya mom. Sudah tak sabang kamu tak mau Senator Simram yang sabang. Kamu from Kakawitma Senator Pahrek. Kalangan speaker, kalangan ng kami, Senator Perez, siyang benefit toto, make up, metawetan suwat, mepit, visa. Pohnpei, the FSM citizen, yan sumaragam patola ng US, nawasakan ligigan, restaurant ane visa. Irail, men ligiga, napuputo Pohnpei te FSM rana ne visa porangkak travel lang le ride serikan te mami songan an sungwa te railen an sungwa ma ran ki medical referral rastogak patota sang Pohnpei weki US pananana kamanana ni ride visa ari ren beka kasadeta an sungwa chairman. Kenangan Senator Simram. Masalah sang Senator Pahrek, sang magbrain po na sama Senator Jawab. Speaker kalangan kami, ati tray rayo. Amawa kadung ko puro pen batang sabol mamut. Sakaratan kay penu wakan meti yang erong kamu speaker. Vice Speaker floor honorable members kan. Ibil wan karos batang tray ranwat nan galer. Kesempatan rayo speaker kita tamur, kita irail kan saya lakukan tu, patron mengai pot kita armin, Pohnpei dah FSM. Ada perangkak naturalized tu ialah min FSM, iban patron tam main kawin kayu pan kosong FSMTC, mereka ni order option immigration kak pisawas. Ajito mangai o ajito matang. Ari iwasab ni pan pakak patron, karos ni men go through that channel. Apanana patulama option FSM, AG o kawit order kan kak patron option immigration. Orang kak kay kiwa ini mun dapat Congress pan kamana. Api iwasab merabang ceptai, iwasab ipat patron er. Kalangan speaker. Senator Simram, Simna. Dan kesabala dengan Jakarta wow berangkat pada yang irang kawitkan mesansal mepit flow motion sang honorable Simram kayun tar ay monti yang wasaksit niya silugawiw may pagkatorto siyang namputak pagkiniap support ulun situparuan nagawiyang ikon propose sapot nari nan inangan silugo tangok siyang moisap support dan oleh wiyala citizen FSM ari imun padawan coba ireu ajuda abal tapoki jurisdiction buko te tok isimbekan abalimo sudah minan dai jurisdiction dai lang kapali ari damai sansan isang senator jawab utang kongres membana paliro. Tapi Euro sudah apalagi leranut
pwede eso termina na tayo jurisdiction na palire ikapungki abil Pwuhng parata Pwuhng kak sansal memia proses na pali sangon concern betul betul ipatuan tahu na po nan kayun paray mundi mo saksit niya aramasmen na attempt ang kakuya citizen na bisa abo true irain lapa-lapakan parang kak support jai proyek sang bagi instrumentan within a time show na paliro lang speaker ya termasuk untuk kamu Pak Speaker kalangan speaker mau motion kasang paliro mo ay tungalwaw ang Pwuhng bagi niya sering nga babano na ibig Pohnpei lokayan Pohnpei siyang karosap Reseruya citizen in Pohnpei po ikara por usin pasan tumina pa siya ari ang kaksansal man speaker yang pejatang magkatuwat ang ulabayo yung moto ichapin naramas makamanamala meluki sang Congress sompar uya pawo rup nai Mr. Yomoto kamanamala ako yung uya pa mawiyaw taninay publicate option way iso ko na di adopt resolution niyo kay itong legislature adopt resolution ni package awiyala package pagpago ko ito way resolution itan ko ito ma state resolution itan patutila ren Congress patok lelaan sa ulo wala ka manamanap awaray matoto pun sakar beber kausan tauli sompar paisak angkir paninay pilmay batuan niya sering may bitin malukol kayan Pohnpei pada batuan Pohnpei esuruya citizen na pasang ada sang naramas pekat pwede main kali-kaligan nguyapan yang alato na pasang pasap tesongan matkutuk angkak apal kanina main ni kamdiaban tok aragak tok procedure ma tatok nung capi ang numuto muri niya masang ruk me kamanaman murin mo me saumota me tuwela ni mo me Mr. Yomoto uya ari ayay cuma kawit mo bakamdian kak tok rakan koros uya kemen kawit maraban taula uwan beralang muri tekito ni mo memiyo kaya sudah kau ada listala panutan ceptasang kerasut patutat tupakang uyi mo yaw ayay cuma sakarata man speaker kalangan ng gobyerno kalangan Vice Speaker miadya ira me sansal sang Senator Simram kami Senator Louis kalangan kapung woneban Pwuhng na jungol Pwuhng ibilben Pwuhng sakaratan wow me kachkir kapan on ke korus me honorable senators ko korus me bil Pwuhng ang kal ikapun ki irama sansalata sangren rigay senator Simram wa ki bil sansal me chocho Israel kan me bil Pwuhng to bil tok kai teken Pohnpei chap nan kan ta ka kapachapachen Micronesia o ai so loud experience o ya dan dedication marai bil dedicate ang abasan ai man kapurelo kacamane ang child nan par maapchen ko nintuan ajay kamanala o amend sa pulmajay constitution mabil mo itata dual citizenship pues sa pulmajay kan mabil pacholigyor ang kaka Pwuhng o ya dan kak yang ala o claim maray citizenship nan Micronesia ari irawat inanan kasampal unintuan ajay wiya kas skulo wiya mo pagpakiran kupuran way and toka amendment mo miya regay ma peita ma inanan kasampal nintuan ajay ban kapureto wali aramas ko maaman aramas pan wiyala ma true naturalization may yay manaman patpachoran FSM national government ma aramaso ban wiyala citizen FSM mawawa ke bil citizen in EU state China kaca-kacaman aramaso ban kake Pwuhng kak Pwuhng yang khusus o bil kak yang sapasak
o songan Pwuhng korus me emen chungalen ki ramaso ba bilyang chungalen riak kesampal jailan pil kolokol songan matau buat ni tuan kasukulen amendment o yawi iwasaw me melel kuburan John Pohnpei unsak toka ma ya dan jai bampil pitata main akonang jailan pil kuburan matau buat jai talangata wanimyo me jai bansola kak rucing dia ora nomor chi me mang kasaleta Honorable Information Speaker. Nay, Honorable Information yo. na kamu pa speaker. Parangan Speaker, pagkita talapanera yawat. Anong masaman ni bidu yaton yawi. Aman rena ababa nono korosta aman raw yaton FSM. Abang wait niyo sa mga tuwal. Mawat sa mga salang anong masaman ni bidu yayo citizen toro. Shorten tayo tayo FSM. Karata irawat uya irariyawan ana kawewa kanina yo reprokan kak uya udi na iyam. Uya pasang. Irariyawan. Kalangan man Speaker. Kailangan iban po na si Senator Pahrek kami. Kailangan Mr. Speaker, mawala kamagitan rucing masin bagi Chance na mo kamukit mamiya sa Senator Pahrek masalar masin ibe. Iban po na siya kamukit mamiya. Amo na tayo iban patola inka kanto mo patuan emphasize tami patuan leti sang Senator Simram melel Israel mendukikan me popoto Pohnpei me sodet tungalen ki citizenship in Pohnpei te FSM kapaliala rankak yang patola mas dikin Pohnpei betua te kuam awaya pe repen mor amelel pegirai popoto Pohnpei o yalar kisian penaineyu ya momentami aledi masuk rob-rob ka kuyawi pan ka galayang aramas pukaw mapopoto Pohnpei o yalak sian penaineyin Pohnpei no mentapaba man mamurkiyar Pohnpei absoluka kala privilege and citizenship hari ikamela na may rakasambali mo kaya mo na kung patola mereka men kaya uyala men mereka privilege kan men mereka tungalan kaya pilihan sa puliman ay kamela may rakasambali mo pagi maban pitata medical referral abe ipilpakwela meleli rail kamaras tukak robensya wal sa kuam awaya ikamela may rakasambali mo pagi mayor motion Thailand rutingti ay bampona siya o imena isang me irowet ko sembalo apa nasaino kami tinjayan ko puan kak rob o repotong memotwat ansur matang makak non regular session wot pagi kami lele me toto mapupot men diki me anki kapalu kalau semautung kamaguto masani uang masani so kamagut paitar o imei patowan assignment wot panasaina kami tinjayan ko Speaker. Speaker. Na. Kamu gubernur bantu na siya Senator Pahrek. Kamu Senator Pahrek. Kailangan Mr. Speaker and Maturor when badon get a motion and withdraw LR number 0 issue 11 isip payo o pagkariyaman. Kariyaman. Kuproyama yan nampan resolution. Kaproyan Manbaruan with a motion to withdraw LR number 0 issue 11 isip payo siya ng Committee on Health. Kami patuan na leti motion yung tayon withdraw LR number issue 11 isip payo o place mo momot. Karos mo itong kamaguto masa ni o masa ni so masa nabe niya masa nabe kamga kawit ma Mr. Speaker. Kami. Even though kita tebang kitchen masin pa dahil kat sa Taliban resolution calendar o place. Dahil sa Taliban resolution calendar po kamagutan mayor dahil utro taban sa Taliban resolution calendar o dahil katil pa resolution calendar kami Senator Pahrek. Kailangan Mr. Speaker iban pa doon
tapieta iban padon kagi ang gubernur komen moiteng institution resolution what and gak kamine usahakan iban padon listo kamata resolution what kagi more than gaden kamanala tukso sambal what when gak dia itu tukso dogyum ben waikang di padon magnetic resonance image scanner MRI में इराइल वो इन इंडिया में आंसू कनन राइबान फिल्मों तोरे चाइल एंजक से वो इसे किस अब मचाइल मनवनी when kamangai इराइल kan में किन चौहान की शोमा और रबागी ता वसागन में machine चाहिए kan शुरुआत क्लेल नन पड़ुआर Iban sukses Tuhan ki pemkaran baitang bin padawan il florong senador net. Speaker, Honorable Vice Speaker, information mona bang bralang introducer ayman pagi ma resolution wat place bang kalantaran wat tamanan mga sang chiklo mona dengan tola macam. kalangan Vice Speaker, Monetary Bank lang na motion tolo ramen pagkitak tayo place resolution number 0 issue laban sa payo pansabol material resolution calendar. Makoros place resolution 0 issue laban sa payo tentung tiyan number resolution what panbil calendar ay panpo na si Chief Clerk. Speaker, ang gubernur po na sa mga Chief Clerk. Kami Chief Clerk. Legislature Resolution number 0 issue line Raisag Payo, proposal for resolution. Respectfully but urgently requesting the Governor of the State of Pohnpei, with the assistance of the Department of Foreign Affairs of the FSM National Government, to approach the appropriate emissaries of the Republic of India for the acquisition and emplacement of one or more MRI scanning machines at the Pohnpei Hospital, along with requesting the Republic of India's assistance in the recruitment and training of the specialized medical personnel to operate this vitally important medical machinery for adoption. Speaker. Kami Senator Pahrek. Speaker. Kami Senator Pahrek. Kailangan Mr. Speaker, and barawan pagkita tayo ng kumal na binansyo po resolution mo ng proporta na ang kokonkan dan tayo pupuro tayo gorosan ka masa ni senintungan mo na tayo paan kamanala at sito kamanala. Pagtawag tayo ng kumal military authority po korosan sa bulman kita tayo ngalan ki kapin resolution mo tayo pang kumal military authority. Dahil kung
trial sapal ina sabul matrail uya kupur o try kat pan resolution calendar o non-massive kamumatan resolution selo issue na mangyari. Speaker. Kamu pa speaker Miguel. Speaker. Bagi resolution ka sombal limit. Kita tamo. Udro o kanang naman memperan ala kawawachar. Bagi nasan patukan mapilpukutiyangan resolution wat menolal ang patron tamasan and why. Ayan kak, naman ang kak usus ni malatak, ekis kawasak at iyat kirakan. Ay mangyata ka magit, dalang kabantala resolution wat ang next session day. Karayaman. Masalah resolution, takamumatan resolution sa issue na mangyari sa payo, ay baan po na sa kamagit sa vice speaker, dahil kapantela, kamumatan resolution sa issue na mangyari sa payo o next session day. Karos mautung kamagito, masa niyay, uwang, masa niso, kamagit paitar o kamumatan resolution what kapantalang ong uya kupurtoro morunranot. Kamuy Senator Perez, Chairman and Chayango. Ay tuwal irotoro and ranwat kayo man badoan kamagit umira sana ang Committee on Finance o dawakan Committee on Finance ni Arban kadlang lalu tepat lang lalu rangka kewang option auditor rangka check Pohnpei Farmers Revolving Fund. Karayangan. Tansal magkamagit mo, kamitin mo ni and check Pohnpei Revolving Funds. Melalpan Division of Agriculture. Karos mautung kamagito, masa niyay, uwang, masa niso, kamagit po itamya, masa nipe, kamoy Chairman Elmoni. Kailangan man speaker kaysa bali sa karan wow kapanggi kamagit mamiya ay manaleta ka with Pohnpei Farmers Revolving Fund, the Pohnpei Farmers Association Fund. Mr. Speaker. Kailangan Chairman, kamoy Senator Perez. Damay patrawan ang sugi samular ng Pohnpei Farmers Revolving Fund o para-paranan kang ban RNT. Kailangan. Diyan sa lamaw, kailangan masular siyang Senator Carlo Perez ay maan po na siya. Senator, the floor leader Abram. Kailangan speaker. Ijual siguro na speaker. Una chay bantola kung kuproy man pagkita ko man kaptiyang ban miscellaneous. Kamagit mamiya o kaupesa mamiya kaya tayo pang tututin masin na pin kamagit wo huwag tayo lusus kima mo na tayo pang kati karos mautong kamagit siyang Senator Perez masa niyay uwang masa niso o kamagit paitar o panasay na yung kamitin mo moni hira masan sila siyang Senator Perez kamu floor leader Abram. Kailangan speaker ijual siguro na sabar kamu kuproy buhin kag yang sagaratanan irocurur ijual irocurur iman kaluba ira kasambal me sang samajal German finance me kawawa mun kasambal kay way pagurang kag mangi wasak jail gajia speaker tabi bajual kasambal ke bagi oya ira kasambal wot isoju jargian pasutiang sinan samajal journal kung kupura German finance iban bajual nyata kamagat ira wajan kag asainang kamtin finance kamtin kag tax kita Eropa wajan o momojuot atap Pwuhng ya tupso kasampal katete me
ireu MLL on kakto kalangan speaker Sansalama mamiyayal bil kamagat yung motel sang floor leader o pagpagon to kalang kamitian muni. Karos mo utong kamagato masaniyay uwa masanisyo miya masinipe. Motion and close. Right. Kamu igabaw na si Senator Net. Kamu Kasabale tungal sakaran wow. Di patrawan mo yata kamukit. Trailer tungte masan pe o supplement kita. Kalangan na sansalama kamagat masalar masanipe nila kasang baluay man po na sa kamagat trailer tungte masan pe o supplement kita. Ira masansala sang floor leader. Karos mo utong kamagato masaniyay uwa masanisyo kamagat paitar o assignment mo assign ang kamitian mo ni. O pwede assignment o anan kasampal o yume ay men pagi ang kakreport tanan regular session watch. Kami Senator Latore. Langan ang kamumain speaker mo na ipanyang pato ay pato ang kupurakan uyak kaping hotel speaker men pato ang pagkita itungol kaping kaibani ang kakpato ang sabol mam makamtu yang kiyon nilang wong king kamu speaker wong ki vice floor honorable senator kang koros imelel wong ki railgan mayam pato ang tailan uyakupur da uyala malaman ranwat speaker mo na ibang pato yung nan ay tungol raturo rakom kupura puyanggak patuan ko yub pilka pa sa mga manol ko sambal mayam patong tel ranwood yay tunatli Mr. Atli tay sautan ng pagtay lang kakot kiyang ulabalan labalubon. Kalangan Senator Latoro kami. Okay, speaker kalangan payanggak patuyo ng roturur imen patuan uya kabeng ang rokan rokosumpalakan sangir main sangol lator lakwat speaker men patuan ay tungol roturur essential nan uya kubur tuwi lamalamakan mapatuan ng joklar nan last administration essential miya yung mabilpatulong o assign committee essential maranwot uya sambong wadiyo sambong kapuyo yay riyaw tupuri riyaw ranwot o ay tungol rotururwot iman patuan pagi kamuyang pikak pleo reassign committee ko paranggak pleo talk melel mabitata SS social security patutan imun sambong kan awang rail meliko ilap essential matay kot na ni rail copper rail rapal yay karakar nan pagbago komiyan ka kasayang kamti heu teriyaw puy ranggak jok social security plan sin Pohnpei ranggak kuprota tun tatok riyaman ng ganggak nek yung minsombongkan ni opsin Pwuhng kici o matalani puy kiyar non tosang nan taon to wasam office lab ni ay men bagi puy kiray ruwata kapar ang memakan ranggak ay so motomot rengkak koto to bukata pasama koron ay men bagi karyaman Chancellor mau kamagit Chancellor Senator Latoro ipan pergi amye utpan kamagito ipan pona sa koros mo utung kamagito masani ay huwang masani so masanipe miya masanipe ni rawo so leader kami kalangan speaker jual siguro ng usapal imen pajuan weta kamu itu pagig challenge ruceng timasin pe Karyaman. Masular ay pan po na siya kamagutok talang ruting timasin pe o sa pulman kita pagkupak masansala sang Senator Latoro koros mo utong kamaguto masani ay uwang masani so kamagit paitar o sansal may pagkupak may ialete Pwuhng committee appropriate committee and Pwuhng social security Pwuhng o makak designate tototok riamen te pamen melel nanwen kitri o nanwen matelenim ni opisin municipal and matelenim o kitri porangkak issue out social security changkanding mi sompu o report kitong momot anso matang o committee ban
ilakuwa bana sa ini ang committee in health. Masan ba ni Robert? Masalar katay katlaw shoes. Koros mo tung kamuguto masani uwo masani show kamugut paitar. Ulit tuwa na ipatrawan pagpako tokala ang committee in health. Kami Senator Movic. Kalangay Speaker. Muna ilan niyang pato. Dan ko kasarala ito kong sakaratan. Wow. Speaker ay itong iratoror silo. Ariban pato wanda masew. Kayo iratoror repeat PUC subsidy. Nawiyat tatok. Ay sawat o sawa subsidize po yung real po yung kakoy disang tanan niya. Ne national government patuwandar last year o banim saklan yung isang bungat. Ay rotoror met imen komuya na sa inong finance committee. Weki reporting money kan melap magtay kinalali sang national government met fisheries revenue mo unitay kan me patu sang national government on state ikamelele me ni ainsaw me katay usus ke kon fisheries revenue ta me katay kanale sang ni fisheries revenue abanuya katay yo ngaramas korupsyon mo in Pohnpei kay teken ko sautan po inon tonto token government ta ari ikamelele me ni ainsaw me division in revenue what we year national government ikamelele me soto bang purong te soto men kaprodong try subsidy on koinan lian apo yaki e patotong try ler kapaiwo apo yaki ramasakan me soto yang ale koitan poinan rainmenton ni aruya tonto token government ikamelele me rebelanane yang tai ku monuwot ariai monuwot me ben toke komuena sainong monuwot me ikamelele me ban apali kataroken kataiwot on aramas mesatoyan totoken government do win Pohnpei yunsok arimen yaki iratororwot kamuya na sa inong finance committee poren kakrot nan tepen money kan memiya me reken kasaleta en kak niya subsidy en ud patota sang nan money wat penapali subsidy wat PUC kalangan sebenarnya aku kamu ketiup, kalangan Speaker. Dia kamu ketiup, dia karya mentai pan entertain, koros mo tung kamu itu masa ni, masa ni show, masa ni pe. Sensor masa ni pe pan pun rasa kamu ketiup five speaker, channel tung itu masa ni pe, sabun mana kita paku, koros mo tung kamu itu masa ni uang masa ni show kamugut paitar o pagpagwapan aside yang kamutin finance. Magpapuro po na si mga Senator Edmond. Natutunan, ibang retoror. Retoror. Kailangan, Speaker. Kapag may Jakartaan wow, kung komu, vice, floor, ano po members kong karoto. Rekan may pati ang child na champerway. Speaker, iratororot, nagpit ng sampungin mo Pohnpei, sangsal niya invitation lasik baseball yung nauyaw ito ng Pohnpei. Invitation yung ko sa Palaw, nauyaw yung rail, mga nakapagay makanggulungan ng Pohnpei matong yakyo. Sangsal ng Pohnpei, rail kan pati ang kamatong ng Palaw, rail patuloy yung classic baseball wato, rail ma-champion, rail makana. Aliyati urong min Palaw pilmin kotor bench kapuesan rail tropio hey atami patungan kita rawat ko yaki rapil rail magulyan Pohnpei kan patungan yang yan ranane kaun practice rangkak kalau tropia ramau ko challenge kak itia berpakiran PUC o palian sport Minaw sa waso kamagalatan mos yata kamawila parang kag tulang na ray practice po. Rangkak awyo to, puno bangko to, railo wasang matong wajan kak ma. O pagi musik yung mati kariyaman.
Assalamualaikum warahmatullahi Senator Edmond Koros Mautung Kamaguto Masani Uwa Masani So Kamagut Poita Mia Masanipe Speaker, Kamu Senator Simon Masin pa moin kaitek motion kolonial to mamana na kamakel ta moin sangin eneme sabe rong kiti puran pikak yang patula motong wasap ko may matalani ma parang truck tama na ng kamakel ta pon kagya sa kalangan. Speaker. Masani Benerawo Speaker. Masani Benerawo Masyo Drive Pola siya kamagut yung mamiyaya Thailand Lutunguti o sa bulman kita pagpag mabiya. O sansal na appropriate committee pa ang committee in social, culture, historic preservation o pagkiyabaan pitata kamatong ay committee makayong kone ang antya kata irakasambalo. Koros mo utong kamaguto masaniyay Pwuhng masaniso Kamagut Paitar o Iman Kongonga Committee and Social Culture Speaker. Traditional Historic Preservation and Katlang and Tataka Sambalwat. Speaker. Kamu Senator Pahrek Ikaw ka na kailangan iroto. Mr. Speaker. na iban po na sa mga Senator Movik Kamkubura Senator Pahrek iban patuan po na si kamu Morin Senator Movik kamu Wow, dan एउटा लु dan sedot patuan da metu. kamu Jangan speaker. Imen koryau na irotoro. Imen kamu yang nasainong committee in education. Bit school yang mau ya totok sa pato mo songan ngoy ni sa trowe wewi imen nasaya arail role nan palian education sa pot. Me bit me Tokyo University. Moment me school yo ilamalam soto toto armas we ya rail role on palian provide educational services pe moment medical school yo o imen yang we ki o kamele me armas toto pan men we ki yang moment now ya tok nan FSMTC nan Pohnpei school wo per moment me issue certification on medical students astronaut tete ya wasa certify sang ya menia na Pohnpei state the national government ari imen sangan irokan me pit ko tan skulo sangan service kan mere skulio o sangan service kan mere kan kita imen toki committee in education and melau taula or rop pen we yang momotuat o arabas korusio yang momon school wo taw ya to o ya arail manamanin certify ila doctor and medical students kalangan kamu ina sa inong education yaki iro Chancel mamiya kamagut yu mai kuburo impona sama kamagut mamiya wagi mamiya utrapa koros mo utung kamaguto masani Pwuhng masani so miya masani benirawo masani kamagut kamu Senator Karan Kalangan main speaker I kasapali sa karan wow kapung ki kawit mamiya pergi tato kasampal wada pit boson wow I mean pergi Senator Movik kan kupura ku committee in health dan kakpat yang committee in education nan tato kasampal wada aite tungal iran PPM maka kuyala kawita ikapung kepurakan kores. Dahil kat-katinan masin ben irawo niya ito masin ben kamu kau speaker Kalangan main mo sambil kasambali mo ang ni uya pandabrod me kamti bampil chok orang kak chok atau maye utan school katakan melelio mo arambel kakyang eligible lang sangan munigan me patulang private school ka ukitalang kak niya chapel material sawas sangan school mega sambal gi niya man aramasan way babotla palunaw ayang school mo patola napal proto chusgo gyanya me alala palian herbal doctor sang herbal
Angay Patagon, kayo na ng Pohnpei, magiging ng Pohnpei ka, bigagyan sa Batakos, karata, kanong sa wasang kulang, uro-brug na yung uyang man speaker. Kalangan. Kailangan, di ito masinipin na raw. Motion ito masinipin na raw. Chancellor mo, mayor kamagot tayo ng ito masinipin. O Chancellor, mayor kamagot yung tayo ng kapatayang Committee in Health. O ikamelala may appropriate po kay School of Medicine yung mo kung o kung yung Committee in Health and Pahrek. Masalah raiban tayo katlanan motion tayo ng ito sa bulman kita pagkapak mamiya. Koros mo utong kamaguto, masa ni Pwuhng, masa ni kamagut paitar o pagpagwa ba tokalang Committee in Education or Health. Honorable Motion Speaker. Committee Education and Sector Lead. Education and Sector Lead ang assignment. Kailangan saan siya lang mga mo yan o saan siya pag kamaguto kayo tokalang Committee in Education ay paano yawi. Kamagut miya moryo iran kapatapat siya. Kami Senator Perez miya tayo mator kami. Kailangan ko Mr. Speaker. Bigyan siya mag-umpil. Patuan yan. Then, parang yata kamagit. Utro resolution number 05 level niya reset payo. O place na sa matay calendar. Koreaman. Kamagut siyang Chairman and Chayan ko, Chairman Utro, kamudahan resolution 05 level niya reset payo. Koros mautong kamaguto, masa ni Pwuhng, masa ni kamagut po ita o Chairman Utro kamudahan resolution what? Speaker. Chancellor me pergi resolution was withdrawal aipan patuan kamagut kailan patodala pan resolution calendar pagkailan ka place resolution what kami Senator Perez makoros tungalan kiyaran siyang maawan kilaleti number resolution 05 lebenari sa payo aipan pona sa Chief Clerk Legislature Resolution number 05 and Pahrek proposal for resolution revoking Constitutional Emergency Order number 2024-1 that declares a state of emergency for the state of Pohnpei due to the very dry conditions from the effects of the El Nino phenomenon for adoption. Kailangan paan po rin sa Chairman and Chayan ko mawiyak kamagatin withdraw. Kailangan Mr. Speaker. Ibaan baruan pa kita ito ang sagratan wawan kap tuduwa riban programain. O pilihan sa wotri man baruan kapatayang rail kan me TV and social media at radio. Mr. Speaker, resolution sa rolamao pepilya sa payo. Ye, puan pisang manan emergency declaration numbers creation payo rebelnya leo pergi karaba mesansan resolution with the speaker member one jan yaralab me moment me submaterial to vote egis katiasang nintuan submaterial was in pause and question that sansan nan allow the sexilu ito juga tuau subsection e sang negarbe speaker when baruan we ada kamagit train ka sabon man kita resolution watch pen kosoro sang menen tamen niya yan ya saya mau tujuan kawal memiye dan patrowan wajib cairan kakan ketian dan masin pe autan kamagut yuk pan miya cairan ketian dan masin pe harus mautung cairan ketian dan masin pe kamutan Allah nampe 05 lebenari sepayu masani
Pwuhng Masaniso, Kamagit Poita. Masanabe, Kamoy Senator Perez. Salamat, Mr. Speaker. At ba't Regan ay patuwaner. Namuman me, amag day katkatlale, amuman mailan, abil siya to mailan. Pwede, kaunan palian, kagayla kusunat, Pahrek karawaruwat, Israel, nabil patrang, namuman para to, kan kubron legislature amaman me Israel shodo no kasam balgi aramasin wail Pohnpei iman padawan miek silaben padawan wai kis padawan jalan ka kiyang pejail kan wasam me awail kan patayo. Put your hand where your mouth is. I sidonok kamelam me Mogit na uyawi and environmental resolution number Riyasak Payo Sebenyalew uyawi. Emomoneti etap nan submaral pasan kusunod Legislature Club maangi manamanan ka wakit kapatayang o kisang mana. Dahil maangi me moranan sa upis abil miya resolution mabil pato dito mabil palangalangang namin yan suot sa maral ka na pilkatasang Pohnpei. Sabi Mr. Speaker, siya pa roon ma kidahil man mailin tatok, kidahil man uya Muhammad mailin tatok. Sa nagkarape wa iman pa roon pero kami kag langayang ewo kubur and kag sansalong wain sa paligigan yang bila affected nan irairan magitan suot Pilmiya kaumatan kusunod. Mabil kaumatar buwan ka kabali relief kabalagan me Israel saptagagan. Aban mau sang Israel ban kak intingita chat yung aban chotagat kitiyang amount. Wanan resolution magdala pa palian sawot chosabil ko sanay diyan son robot. Ang dalam banen tap tutumangi tanong uyaw. Ay men paron bagi komentar pilmoite ang kalap anda kasaleta right small utut sa utut rong kamadan resolution sa lamau sa Legislature file. Kailangan Mr. Speaker. Kailangan masula sang Senator Perez at may kuburuin po na sa mga Senator Licanet makawatan hindi magkamay Senator Licanet. Kailangan ng komiyon. Mr. Speaker, kaisbali at sa karatan wow. Resolution में अंशवत पांचों अपनियता number 5-020-24 इका संपल की I kamele lang kita work में भी declaration emergency में मोमो अंशवत मैं इसोटे sapungala isong-isong apani kapal and feed shortage of water. Ari resolution में patong mo tayo lang siwat. Mo song-songan kisang menen declaration में भी. Imen i utani kasik में tayo committee parliament resolution में momorang siwat. Kapatayong irekan menen में pitata climate change. Lultan taketik tamsite. O bilan se water kapal me teken melet pali south. Meloyang tire search total bon teke kau. I melet dikasih me pan committee me pan kawait kolokon menen declaration me biye o amend me pan cover wasakan me ikamele me another cover. Ari bagi resolution wat song and revoke kemela menen ya kami momoran sewat ya momen ada bangka cover overtime me incur on rail me ya sewase lultan terkait
wasakan may ikasampal ki imen Thailand pone se kapalakan me ansewet chansalang legislature William kapika marangi ansewkis dan session makaitan last week kaptelang report dia me legislature mangi kapal me delong delet kapika marangi opin sakete kan ikasampal ki imen raise isuet ansewet kembali kakak Pwuhng Gubrugi. Kailangan Senator Licanet Mawar ang magubroin po na sa mga Senator Carl Amor Senator Pwuhng. Kailangan mga speaker kesa pali sa karan wow inkak pachen chairman chayan ko ang kawewe mesansaler ele we have been to talk today read the cabinet issue of declaration may banyang aki irakan chorus mesansal sang Senator Licanet bil sansal nan kamutan resolution me miya me tatag me magmagad po na palipil ente uti and bil sansal me kaiten also me emergency declaration miyata me overtime kakpui ipil bagpagiya report in overtime and pato the helmet side overtime kakpui murin declaration na uyawiyar eri itungal pepe mong kamutan resolution wood and we are common on executive branch penan emergency declaration mamiya patuan kapalin pil ito may kasaneti may school pa nafte o kami tiyo bang rabagi sangon uya pa karas me ban sewa se kapalin pil sang met patola esansal ranward me school solar afte wukila mi yayer nan situation in an emergency magtail so pa into an emergency declaration mo so the notification you uya utong speaker the uya utong legislature ari tama kamutan resolution wat song and kay na nila tatakot po renkak kaway toto makoneng kailan kat declaration an yang aki ira kasumbalkan mesansal kapalin pil ni takan likikan kapalin kisiniyay me pilwiya pagpagan ng radio armasan daisies o sang kapal tekan and tete me declaration me memor answer what esudi yang aki kapal pukat and may yang executive and kawit ki legislature kapal tekan me way so pai po isu to kamelele me ugataglan declaration of emergency into one ruwasin pasan ng kosanet epilutaan may teng legislature and kachela payala maurin emergency declaration agawu kita lah nintuan yawan aso mapan manaman o tatangkan mabang yawi aso ka kachela payala o kapatayang songtikan mesoti yang padanan declaration erita tawad and sansal and we are sa umatay cheten ewang executive kurang kakaway tayo emergency declaration may banyang aki kapal kan magday sopay dalo to nanwod second KAPWARESOU ya utong legislature ong kapal me sa insal nan report kasambal yung me Senator Licanet apal yung nan mumot kasambal
Eri mai katin kupur kaitan tatawat songo-songan cia sama tatangkan sansal nan declaration magjagat kadlal. Ankak panganiki eksekutif ma yeya koneng jalan ket-ketenan Israel kasampalwat aran yang aki kapal kekan me way sopai imen kamelele me ikarapen sort of pilot tang patota pon shop me apaliala pil ni tegan ruk oyap pagina sabol maday declaration o eso del wasa ay tungal PPM met nintuan ay patuan long kaumutan resolution what kalangan may speaker. Bachelor and Senator Carl, ako may kumpruhin po na si mga Senator Edwin. Kalangan speaker ay wow kapatapat melel wong komi vice floor member kan wairan mawon nisang omen Pohnpei kan koros wasakan koros mer ket tepatri. Oh, Mr. Speaker, melel me we have been to talk with Magday Bilbang Kasorela Menon Declaration by adopting Resolution 05-24 Kabnagak Bill issue another one. Amo ye make a sampal kipa miye to tongay me tasang emergency declaration me melel Italian national government to tongay poran kak kotoke to melel songon sawaskan me bangkak lelang wasakan koros me miye sansal me tekam nyanso me to tok emergency what me pasane to takamukit tawiya pen to tok o imera to tok samto ipatawan me kame patromo trial Legislature bilkol-kol manaman in trial and kak amend declaration what karay raila te ukitayang tama ko na. O tami kasambal kay Mr. Speaker, trial kamitin cheng ko korkorong-orong kaya pa po. Ikamela na may saik pilim sagla korong-orongan constitutional emergency order me patumo trial kakate eukiyang kapna pe o tanale timao ya kawit kan makonengan mi ma koneng legislature watan kasore la tame patumo trial an sewat o kapnan kak issue another one mo so one irair puga try bil dan lel kaunsa ku ya pentotogin nan committee ansuat ito may iakis pergi trailen kasore la ansuat pomokitin totong kay uyawi me pason tasang tuon tama patromo trailen ansuat tuon emergency declaration mami are isito men itrailen kasore la o patron signalio me o dajala kamelele me miya kapalin meleng na trial patron so are Mr. Speaker mo imen pa ki trial an kanang mayang o mungin committee chain ko en kak ewang melel executive branch cabinet acting governor o aleti ya kupurail metoke tama patro mo trial ko mag trial bangka sorela mo ijitamen etabil karombola uya bento tongko me bangka kan miya me melel balian tekam kau no poran kak uyagi sawasin order island mo imen kapatayang te tame sansal mo in ong soup me pilmie imen batawan me aramas pil nan triyang lewang palikan to ensure me soup kan me pangkak available and kak watila sawas o tekam niya bil batawan ewang Israel bil kau no rona peta ite oratai shop ka ekis mia mechanical problem ka mia ong shop ka imia stomach it tami min patawan me maayo
for an U.S. Coast Guard suopio ilwatila sa wasin pilo kapingo nukur are songa napa pukat ni atrail tan kwasorela mo item na iper at mo mon ila signalio magatrail kaunaptar mo ina treasure mi nani rayo imen bagi magatay ka kagis kapantela o mo iteng committee ang kakorong-korong yang palikan ong totokyo mesyatrapiata mepit we have an emergency declaration bepato mo tayo kan Speaker, sinasan Senator Pwuhng ang magpuro-puro Senator Ludwig magkawatan ng amor floor dito. Kailangan Speaker, may pitatatse resolution na. Mawe imen patseng sapul mumis sekatan wow omelel wan kichay ko Speaker, Vice Speaker floor o member kan karus. Patseng may pitata resolution po mais sapung committee Chayan ko, taulang o karorong ki may pitata Outer Island. Pekpek wiyawi ang kapinayan pateng amendment and pateng emergency declaration. When pateng Outer Island kaupalo. Ari lalmets me likam saiking che me kot wiyawi ang imenchen Thailand te kamela asote taulul emergency wiyawi ang Outer Island ka. May pitata irewat. Ariman pagita menyam maung child when kak mie nan emergency yo me pitata Outer Island. Wete sansuatang child to talk me dikam child kamela abso to tolul me pitata Outer Island. Kailangan Speaker. Kailangan Speaker kasabari jual segera nuang Speaker kayo ikapang ki masan pen resolution yang semua jabita action ko tunggus moreti ria ikapang ki kawit kan koros menia iman jual bebam ni yang apali tetagun special committee yung cahaya palitar imen kam lazim jail sesuatu juga balin karakar ria sang ni kawitkan me siang mo jail mag jail bantau lang suwat kisang menen resolution wat jail ban kakaje lusang songon kapai ke me kotaw kape ri ikamele na isu miaje Megarta iman pagita, ngata kamaguto pagita kamatang resolution na pelemar demia riset payon kak kupulang kami ti, dan kak kaum sakato aral tongkan, bisa mencari tahu kan kak yang eksekutif, waktu liu pernah tahu kesempatan buat karyawan. Mandala karyawan. Pemalma menitio.